noneho ubwoba bwashaka nko kwiterura no kuba bwinshi mu muntu no gutinya kwizera ugashaka nk'ako wakugenda kugabanuka kugasubira hasi. Ni ukuvuga ngo aho ngaho naho twaradobuswe. Nuvuga ngo umwana wawe uje muri context y'umwadoptano. Oyaye. Ko ndavuga umwana wawe bwite. Nukuvuga nuje gutanga rero umwana w'Imana n'umwana wanje bwite ntibihura. Oyaye biraza turi abana b'Imana by adoption. Ariko abana bacu turabibyara ni biologically. Kuvuka ubwa kabiri. None ndagira ngo ukoreshe umwana nadopts hasi. Jewe ndashaka gukoresha umwana wawe bwite. Ntibihura rero. Banzura ke nsobanura ko mpashatse nje kuvuga. Ni ukuvuga ngo uyu mwanditsi cyo havuga hano muri Yohana. Iyo ni assurance y'agakiza ugafite ntashobora kugataka. Ariko birashoboka ko njewe ubwanje no kwikuramo. Wo kwikuramo? Mbishatse. Reka nkubwire. Agakiza wihaye wewe wogatakaza. Ariko agakiza Yesu yaguhaye. Ikamba se ntakakiriye. Wampaye impano y'ikaramu. Sinyifite. Urayifite. Ni ejo nyifashe nkayikaburira. No bankifite. Iyo ni ikaramu. No kwandika se. Iyo ni ikaramu. Wayikoresheje nk'urugero rw'agakiza. None twavuze agakiza no kuvuka no kuzagwa n'Imana. None se umwana yabyaye uburyo tuzarwa n'Imana kandi akaba iyo usomye mu Befeso igice cya mbere. Igice cya mbere mu Befeso. Uburyo tubona agakiza it is by adoption. Niyo mpamvu Imana ifite umwana umwe. Dushushanywa nawe as adopted children. Ariko dushobora kuvamo. Mwiriweho abandi mwaramutse bakunzi babaho TV aho muherereye. Twizera ko ukomeje kugira ibihe byiza kandi usaba Imana ngo utameze neza witeka akugirire neza muzo murimo byose. So nkuko bisanzwe turagarutse mu biganiro byacu. Uyu munsi by'umwihariko dufite umutumirwa ugiye kuba tuganiriza ku bintu bitandukanye, nizera ko biza kubashimisha kandi muza kwigiramo byinshi. Ni umwarimu mwiza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nkuko mubizi hano kwibaho twibanda cyane kuziyoboka Imana no kuganira ku ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho kwiga no gusobanukirwa. So turaza gutangira tumuha ikaze atwibwire hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina. Ni ikaze kuribaho. Murakoze cyane. Amazina nitwa Cyubahiro Aaron. Ntuye hano Kasarani. Cyubahiro Aaron. Yes. Umugabo urubatse. Ndubatse. Nako muri si ya moderne kaza nko kugira. Ndubatse kabisa mfite umuryango. Zabando umugabo ino muri Kenya bavuga ngo azavuga gute? Ngo I am blessed with one wife, maybe with 2 kids. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Iyo ni introduction nyine bazakunda kwibwirana muri iki gihugu. Ariko numva ko nubatse mfite umuryango. Na umeokoka Yesu ni Bwana. Nampenda Yesu. Nimeokoka. Nampenda Yesu. Amakuru ni meza cyane. Tumeze gute muri? Tumeze neza hano Kasarani. Turashima umwana. Reka tutangire tugushimira kukwakira ubutumire bwacu no kugira ngo tuganirize. Natwe turashimye ku bw'ikaze ryanyu kandi yego turizera ko tuza kugira ibihe byiza. So hanyuma topic uyu munsi nifuje ko tuganiraho n'umutumirwa aza kuba dusobanurira byinshi tumubaza ibibazo bitandukanye nijanye n'agakiza. Ijambo agakiza cyangwa salvation. Haga mu Gifaransa cyarashize. Ni sali. Mu Gifaransa. Ni sali. I think. Sawa. Niko tugiye kuba dusesengura tuganiraho. Tutangira. Ndayo utangira dusobanura agakiza niki. Iyo tuvuza agakiza ugasobanura gute? Murakoze cyane kutwiyegereza kuri no TV. Kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri kuko isomo ryacu rivuga ry'uyu munsi mwashatse ko tuganira hejuru y'agakiza.
agakiza ndagira ngo ni ijambo abantu benshi nk'uko twari tunabivuze kera mu ndimi zitandukanye. Agakiza twogashira mu ndimi zitandukanye, ariko tugiye kuvuga agakiza ko muri Bibiliya. Yego. Hamwe n'ibyo mu by'ukuri turabanza dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tuze nyine guheraho tuganira. Yego. Ariko nyine tubanze dusoma ijambo ry'Imana. Tubanze turebe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, igice cya mbere n'umurongo wa 7. Turagenda dusoma kandi dukoresha n'indimi zitandukanye, nibiba ngombwa gushiramo icyongereza cyangwa se igiswahili cyangwa ikinyarwanda cyangwa se kinyamurenge, byose turagenda tubivangavanga kuko abadukurikira nyine n'abantu batandukanye, kandi nabo turabiyegereje kugira ngo tubashe kubana muri uno mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Twari tuvuze ngo dusome Abaefeso igice cya mbere n'umurongo wa 7. Yego. Haravuga ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu kuko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya. Bwana sifiwe. Amen. Mu by'ukuri ndatangira mvuga aya magambo gutya. Agakiza ni impano y'Imana. Ni impano y'Imana abantu twahawe kugira ngo tubashe kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo agakiza ni umugambi Imana yagambiriye mbere y'uko twebwe tubaho cyangwa se isi n'ijuru birema. Ni umugambi w'Imana mbere y'uko buri kintu kiremwa. Ni umugambi w'Imana mbere y'uko ibintu byose bibasha kuremwa. Gushatse kuvuga ko Imana yari izi ko mbere y'uko n'ibintu biremwa yari izi ko umuntu akeneye agakiza, ko umuntu azacumura. Sinzi ko novuga ngo ni 100%, nimba hari uburyo bushobora kuba burenze. Niba yarabiteguye mbere y'uko biremwa, bivuze ngo yari izi ko na nyuma yo kuremwa hazabaho need y'agakiza cyane. Yari izi ko umuntu azakora icyaha. Imana izi byose, ni omnipresa, omniscia na omnipresence, omnipresa, omniscia na omnipotent. Mu Gifaransa n'Icyongereza. Igifaransa cyanje ni hafi yacu. Ni ukuvuga ngo Imana izi byose. Yego. Kuko hari umurongo wanditswe mu byahishuriwe ndetse no muri Petero uvuga ngo Yesu Kristo ngo yatambwe mbere y'uko isi n'ijuru biremwa. Yego. Tiwumva iyo kuru yonyine ihita ikwereka nimba Yesu Kristo yaratambwe mbere y'uko isi n'ijuru biremwa. Tiwumva ko plan of salvation yabayeho nta mbere ya byose. Ubwo niho nari nakubajije ngo Imana yari izi ko umuntu azakora icyaha na mbere yuko agikora cyane. Mwese kuki Imana itabihagaritse? Ni ukuvuga ngo naringiye kuvuga ngo agakiza n'impano y'Imana, ariko ako gakiza nk'impano y'Imana naringiye guturuka ngo mvuge umugambi Imana yagambiriye kera yuko izakiza umuntu cyangwa se ko umuntu azabona ako gakiza, ariko Imana igategura kera mbere yuko irema umuntu. Ni ukuvuga ngo rero uwo mugambi w'agakiza Imana yawugambiriye kera tutarabaho nk'abantu. Noneho biza kugera mu gihe Imana ibasha kugaragaza uwo mugambi no guhishura uwo mugambi w'agakiza nyuma yo kurema isi n'abantu mu kuremwa. Tuza kuvuga yari nka backup plan cyangwa ari plan B cyangwa twumva iyo concept yo kuba yarabigambiriye ikanabitegura mbere y'iremwa kugira ngo izabikoreshe iremwa rimaze kubaho. Ni ukuvuga ngo urugendo ushobora gutanga ntabwo agakiza Imana yaduhaye nk'impano yabaye plan B.
kuko ni plan A y'Imana. Urabona plan B izibaho iyo plan A ya failinze. Ariko umuntu yarafailinze. Ariko si Imana ya failinze. Si Imana ya failinze. Yari plan B ku bantu tuvuge gutyo. Habe no ku bantu. Ntabwo ari plan B. None se plan A y'Imana. Adam. Ndabizi ko twamenye ko dukeneye agakiza nyuma ya Adam. Amaze gukora icyaha. Yego. Ariko Imana imurema, Bibiliya itubwira ko yamuremye ari perfect. Yamuremye ari perfect. Yes. Atunganye. Iyo niyo ndi kwita plan A. Ngo amare gucumura rero plan B is in effect. Plan A y'Imana. Imana yagambiriye gukiza abantu binyuze mu nzira y'agakiza. Noneho ibigambirira mbere y'uko umuntu aremwa na mbere y'uko isi n'ijuru biremwa. Bigaragara mu ijambo ry'Imana ko Kristo yatambwe mbere yo kuremwa ku isi n'ijuru. Ni ukuvuga ngo uwo mugambi Imana yagambiriye wo kubasha guheza inyoko umuntu agakiza, niyo nari mvuze ngo agakiza ni impano. Kabaye impano kubera iki? Mu mugambi w'Imana nta muntu inyoko muntu twe twagenewe agakiza nk'abantu. Nta muntu wari washoboraga kuba yakwihesha ako gakiza Imana yagambiriye ngo akiheshe biciye mu kiguzi cy'umuntu. Yego. Imana itegura ako gakiza mbere y'uko zose bibaho, irangije ishaka n'igisubizo n'inzira zo kubasha gusohoza uwo mugambi wayo. Nanone biciye muri yo gakiza, noneho ako gakiza kaba impano. Kubera iki kabaye impano? Ni ukuvuga ngo Imana yabonye ko nta muntu cyangwa se nta kiguzi umuntu yabasha gutanga kugira ngo abashe kubona ako gakiza. Ariko umuntu gukora icyaha ntiwari umugambi w'Imana. Oya, wari umugambi wande. Ni ukuvuga ngo umuntu gukora icyaha, reka mvuge Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Adamu na Eva Imana imaze kubarema, yabashize mu ngobyi ya Edeni, aho ni mu itangiriro mu gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri. Noneho bamaze gushirwa mu ngobyi ya Edeni, Imana ibahereza amabwiriza y'uko bagomba kuzaba muri iriya ngobyi ya Edeni. Imana ibwira Adamu, yego ndakurikiye, iyi ngobyi murimo ya Edeni mwemerewe gukora icyo mushaka cyose muri ino ngobyi. Ariko muri iyo ngobyi ya Edeni hari harimo ibiti byinshi, ariko hakabamwo ibiti byabashe gushirwa nko ku ruhande, igiti cy'ubugingo n'igiti kimenyesha ikibi n'icyiza. Noneho Imana irababwira ngo mwemerewe kurya ku mbuto ziri muri ino ngobyi, ariko ntimuzarye ku mbuto zo kuri iki giti kimenyesha ikibi n'icyiza. Ariko nge nita plan A. Plan A? Oya. Ni ukuvuga ngo Imana kubabwira ngo ntimurye kuri iki giti kimenyesha ikibi n'icyiza, niryo bwiriza bahawe n'Imana. Yego. Noneho Imana iragenda imaze kubahereza ayo mabwiriza. Imaze kugenda, Satani araza asanga Adamu na Eva. Harababwira ngo reka tuhasome kugira ngo ndeke wenda kuvuga uko bitavugika mu byanditswe. Twari tuvuze ngo ni igice Satani avugana na Eva ni mu gice cya gatatu. Ni cya gatatu murongo wa 11. Ni mu gice cya gatatu. Ngaha inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyo muri iyi ngobyi. Ariko hariho question mark, nije ubisomye gutyo hariho ikibazo. Ni ikibazo abajije. Koko Imana yaravuze ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Uwo mugore aramusubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi
nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Basubiye ko barasubiza Satani uko Imana yababwiye ayo mabwiriza. Ariko yabanje kumutera ikibazo kuvuga ngo koko Imana yaravuze ngo ntimuzarye ku biti zo muri ingobyi cyangwa se ku mbuto zo muri ino ngobyi. Bamubwiraga gutyo. Inzoka irangije umurongo wa 4, iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Mwarabeshwe. Umurongo wa 5, kuko Imana izi yuko ku munsi mwariyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Yego ndakurikiye. Ni ukuvuga ngo aho ngaho mu murongo wa 1 bavuze ngo iyo nzoka yarushaga ngo izindi nyamaswa zose uburiganya. Ni ukuvuga ngo ubanza utekereze ikintu kiraho kandi aho niho origine y'icyaha yavuye. Inkomoko y'icyaha niho yavuye. Imana ibwiye Adamu na Eva icyo bagomba gukora muri iriya ngobyi. Satani araje arababwiye ati Imana yaravuze ati ntimuzarye kuri izi mbuto zo muri ino ngobyi koko. Bamusubiriramwe ko Imana yababwiye twemerewe kurya imbuto zo muri ino ngobyi, ariko kuri izi mbuto isi zibiri ibi biti bibiri titwemerewe. Satani ati mwarabeshwe. Satani amwungura abungura ubwe nimba sinobwita ubwenge. Arabariganya abungura ikintara abereka inzira ariko itari iya nyayo, ariko atari inzira nyayo, ari inzira y'ikinyoma. Arababwira ati gupfa ntimuzapfa. Karabeshuzaga Imana yarababeshe ntimuzapfa. Umurongo wa 5, ngo kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Ni ukuvuga ngo aho ngaho mfashe gusa amagambo make naho niho icyaha cyavuye gushaka gusa nk'Imana. Kuko umuntu Imana yamubwiye ngo akore cyangwa se agendere imibwiriza Imana yahaye umuntu. Navuga ko ari itegeko rimwe Imana yari ihaye umuntu. Noneho umuntu ntiyafata iryo jwi ry'Imana cyangwa se icyo Imana imubwiye, ahubwo afata icyo Satani amubwiye. Nibwo yahise afata cya kinyoma Satani amubeshe. Ku murongo wa kangahe, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenya umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacu arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe barazirya. Ni ukuvuga ngo aho ngaho baba bagize gute? Baba batandukanye n'Imana. Ari uko bigenze gute? Banze kwizera icyo Imana ibabwiye, ahubwo bagize gute? Bizeye icyo Satani ababwiye. Baba batandukanye n'Imana. Umurongo wa 7, amaso yabo bombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'ibiti babiremamo ibicocero. Ni ukuvuga ngo mbere yuko barya kuri ino mbuto bari bambaye, bari bameze neza, bari bambaye kandi batambaye, nta soni bari bafite. Ariko amaso yabo arahweza arahumuka, batangira kubona ko byagerageza gufotora ako gafoto iyo Abadamu batarakoze icyaha. Utwese ko nta mahuza abaho. Oya, ni ukuvuga ngo uko kwambara ubusa titwobyita ngo ni kwambara ubusa. Nyine twari kuzabimenya ko ari ibibi. Ariko mu by'ukuri ni ukuvuga ngo kwambukirwa kwabo bari bakuweho ubwiza bw'Imana. Bagira andi maso batari bafite, abonaga ibyo batabonaga mbere, ariko bagize gute? Beretswe na Satani icyo kinyoma abaricyo bakora. Ubwo nidi y'agakiza ibijemo. Ni ukuvuga ngo rero aho mwisezera, aho ngaho mwitangiriro, umwana w'umuntu amaze gucumura, amaze kugwa muri icyo cyaha, abantu benshi baza bakunda kuvuga ibintu bitandukanye hejuru y'icyo cyaha Adamu na Eva bakoze. Ariko mu by'ukuri uko Bibiliya izigaragaza ni ukuvuga ngo bakoze icyaha cyo kutizera, tibizera icyo Imana ibabwiye, ahubwo bizera ikinyoma cya Satani.
ni naco cyaha gikomeye inyoko muntu yagiye ikomora. Icyaha si ukurya igiti, icyaha ni ukutizera. Icyaha ni ukutizera. Ni ukuvuga ngo reka mvuge rino jambo, icyaha abagisobanura mu ndimi zitandukanye, swate nk'ikigiriki bavuga ngo ni hamatia. Iyo hamatia izisobanura ngo ni to miss the mark, cyangwa se guhusha intego. Ku rugero tubona ubu nicaye hano, kavuga ngo ngiye kuregera iriya ntebe iri hariya, noneho nkayiregera n'aka kabuye natoye, ngiye kuregera iriya ntebe, ninyikubitaho ni ukuvuga ngo aho ngaho nzaba ngize gute? Yani nzaba mpamije intego. Nimba nimpushira iriya ntebe ni ukuvuga ngo nzaba mpushije intego, kandi niko gukora icyaha. Reka ndegerere rero gukora icyaha. To miss the mark, nakoresheje akabuye ariko n'umushara umuntu yokoresha, cyangwa se umuheto, cyangwa se ikindi. Reba iriya ntebe ngiye kuyitera, ukoze icyaha, tubona ko nayihushije. Iyo niyo yitwa hamatia, to miss the mark, guhusha intego. Nico cyaha. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu icyaha gikomeye yakoze ni icyaha cyo guhusha umugambi w'Imana, cyangwa se guhusha intego y'Imana. Iyo duhushije intego y'Imana, wa mugambi w'Imana na ya ntego y'Imana ntituyugushemo, tuba dukoze, nico cyitwa ngo ni icyaha, to miss the mark. None iyo urebye bivuze rero ngo turi abanyabyaha buri munsi. Ni ukuvuga ngo rero nubwo tutagiye kuvuga hejuru y'icyaha, tukigize isomo tuvuga byinshi kuri tufuza agakiza n'icyaha biragenda, ntitwavuga agakiza ngo dusige icyaha, biragenda bize guhura. Nari mvuze gusa icyo Adamu na Eva bakoze, ni ukuvuga ngo bakoze icyaha cyo kutizera, bahushije intego, ariyo yari ukutarya ku giti, ariyo yari ukudakora icyo Satani ababwiye. Kwari ukudakoresha Satani ababwiye. Yego, ntabwo ari ukutarya ku giti. Ntabwo ari ukutarya ku giti. Ni ukuvuga ngo ryajwi Imana yababwiye, cyangwa se yamvuga Imana yababwiye ko bakwiye kugenza uko Imana yabategetse, niko kwari gukubita mu ntego y'Imana. Noneho umwana w'umuntu ati iyo ntego ahita yinjira mu kinyoma cya Satani, abaguye mu cyaha. Niho hitwa ngo the fall of man, niho yatangiriye. Agakiza rero twama dusubira ku Efeso, umwana w'umuntu amaze kugwa mu cyaha, inyoko muntu bose bavutse guhera icyo gihe cya Adamu, bavukana rero ya nkomoko icyaha cyo kwa Adamu. Ni ukuvuga ngo rero agakiza kaza kuba impano. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo ikintu iyo cyiswe impano, urumva ko nta kiguzi kikirimo. Ku rugero iyi karamu, kavuga ngo ndayikugabiye cyangwa se ndayiguhaye, ibi yawe ari uko nyakiriye, uyemeye cyangwa se uyakiriye. Kubi yawe nguhaye ikaramu, ahubwo reka nayiguheze kugira ngo kumvikanishe. Kugabiye ikaramu ngiyo ndayiguhaye, ni yawe. Ariko iyo karamu nubwo nyiguhaye nkanje, jewe nayitanzeho amafaranga, ariko wowe kugira ngo ibi yawe uyihawe nk'impano, nta kiguzi uyitanze. Kinsabye nuko yakira gusa. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo mpano y'agakiza Imana niyo yayiteguye, irayitegura kuko iyo karamu yuzuye nta kintu na kimwe buze kugira ngo ubashe kuyikoresha. Niko n'agakiza Imana yagateguye mu mwuzuro kuzuye, irakazana noneho kugira ngo kaba kacu nk'abantu, nuko twemera kukakira. Ikiguzi twebwe ni ukwakira. Ni ukuvuga ngo twebwe ikiguzi cyatanzwe n'undi muntu ari we Yesu, ariko twebwe tukakira nk'abantu, tukakakira nk'iki k'impano. Ni ukuvuga ngo impamvu kabaye agakiza kabaye impano, Imana yarebye ko mu isi nta muntu n'umwe wabasha kwihesha agakiza biciye mu mbaraga ziwe, kuko iyo biza gushoboka Yesu ntaba yarapfuye ruriya rupfu. Ikimenyimenyi ni uko Yesu yaje mu isi kugira ngo abamwizera bose bahabwe iyo mpano y'agakiza bidaciye mu mbaraga zabo. Niho rero twasomera ijambo ryo mu Efeso
igice cya mbere ndacaha haravuga ngo n'umurongo wa 7 niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Yego. Ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Yego. Ni ukuvuga ngo waduhesheje gucungurwa. Ubundi no gucungurwa umuntu yafunzwe, noneho hafungiwe biba buri munsi, biba buri munsi, misinari abantu bari bwumve cyane. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu yafunzwe, wa muntu wafunzwe akeneye umuntu wo kuza kumucungura. Unibilete kitu. Yego. Ni ukuvuga ngo wa muntu wafunzwe iwe araho, ariko uwaje kumucungura iwe araza agira ibyo atanga kugira ngo wa muntu abashe kurekurwa. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo nawe yabaye incungu y'ikibazo twari twagize cy'icyaha cyo gutandukana n'Imana, cyo kuba abanzi b'Imana. Noneho turaza, twari mu rupfu, Kristo aza aje kutugobotora muri rwa rupfu twari twashizwemo na Satani, yuko twariye ikinyoma cye cyangwa se twakoze ikinyuranye n'uko Imana yari ishaka. Noneho Imana iza gucungura umuntu biciye mu mwana wayo Yesu Kristo, kandi izo yaducunguje amaraso ye. Yego. Aho ndaza kubaza ikibazo rero, uko niko tubona agakiza. Agakiza rero ni impano twahawe n'Imana kubw'ubuntu. Ni ukuvuga ngo nta muntu wari gushobora kwihesha iyo mpano y'agakiza. Ndaza kubaza agakiza rero ni iki utarambazamwe ibibazo. Agakiza rero umuntu yaguye mu ruzi, ni urugero ngiye gutanga. Yego. Noneho wa muntu waguye mu ruzi ntazi koga, haje undi muntu wo kumwogera amukure mu mazi, yamutwaye. Ni ukuvuga ngo rero umuntu yari yaguye mu mazi yagombaga gupfa, ariko kuko habonetse umuntu ubasha kumwogera ngo amukuremwo, wa muntu aramukijije. Iriya nayo twokita nako nagakiza, umuntu yakiza. Cyangwa se gukira kuri mu buryo bw'ibyago, ni ugukurwa mu kaga, ni ugukurwa muri danje, yani nako gakiza. Ago gakiza rero twakuwemo, cyangwa se urwo rupfu twakuwemo, twari mu rupfu kubera ko twahushije intego y'Imana. Noneho Kristo aza aje kutugobotora muri rwa rupfu, aduhindura abana b'Imana, ari uko twemeye kwakira kirya yatuzaniye. Ubwo ndaza kubaza ibibazo bibiri aho ngaho. Ko tugikora ibyaha n'ubundi tugihusha intego z'Imana, ubwo bivuze ko tugomba gukizwa buri munsi, tugomba gushaka ako gakiza. Reka mbaze gutya, turacahusha intego kugeza n'uyu munsi? Ni ukuvuga ngo tubanze twumvikane ibintu bibiri. Guhusha intego, kurumva harimo umurimo, cyangwa se kurumva harimo yani ibikorana n'ubwenge, cyangwa se mind, cyangwa se belief. Yego. Ni ukuvuga ngo guhusha intego, ushobora kuvuga ngo icyaha ni umurimo, cyangwa se ukavuga ngo icyaha ntabwo ari umurimo. Ariko ni ukuvuga ngo mu buryo bwimbitse, nimba tuvuga ngo icyaha ni ukutizera, urumva ko nta murimo urimo. Ahubwo icyaha ni ubuzima butari mu Imana. Aho ni ukuvuga ngo rero ugiye kuvuga ngo dushakishe, hari icyo cyitwa ngo ni belief sin, hakabaho na behavior sin. Icyaha cy'imyizerere cyo kutizera, hakabaho n'icyaha cy'imikorere cyangwa se comportement. Ni ukuvuga ngo rero icyo Kristo adukiza, uwamwizeye yakize icyo cyaha cyo kutizera. Noneho uwo wamwizeye mu buzima busanzwe nta cyaha abasha gukora. Niho nakubajije. Noneho icyo wambajije ni ukuvuga ngo ninkubwira ngo, kuko iyo tuganira ijambo ry'Imana ntabwo ari amateori gusa yo kuvuga gusa ibintu biva mu kirere. Ubu nyine uri umukristo. Yego. Uri umwana w'Imana. Yego. Nta cyaha kiza kikugaragaraho. Nicyo kibazo nakubajije. Yego, kikugaragaraho. Ni ukuvuga ngo muri comportement zacu z'ubuzima busanzwe tugaragarwaho n'amakosa. Yego.
ariko iriya belief sin iyo Imana iranduye muri twe iyo tumwizeye tukabasha kugira ubwo buzima bwa Kristo bwo gukubita mu ntego y'Imana cyangwa se kuzuzanya n'umugambi w'Imana, ni ukuvuga ngo tuba turi abana b'Imana. Noneho muri urwo rugendo rwo kuba twarabaye abana b'Imana, ni ukuvuga ngo Bibiliya itubwira ko tugomba kugenda mu rugendo rwacu rw'ubuzima bwacu bwa buri munsi, yuko tukwiye kwitandukanya n'ibibi. Iyo belief sin cyangwa icyaha cyo kutizera cy'imyizerere ntabwo ari cyo gitera ibi byaha bindi, nta sano bifitanye. Kiranduwemo ntigomba kuranduranwamo n'ibyo. Hari ijambo baza bakoresha cyangwa se abantu bakunda kuvuga rivuga ngo change your belief to change your behavior. I believe it. You believe it. Uhindure uko utekereza kugira ngo uhindure ingeso zawe, ubone guhindura n'ingeso zawe. Ni ukuvuga ngo aho naho tubifashe nko muri iryo hame, none se imitekerereze yawe nimba ihindutse nyine ukaba iyo belief sin warayikemuye warizeye 100% wowe kwa mutungana nta kosa ryo kugaragaraho, nimba uvuze gutyo waba ugiye kubesha abantu. Ahubwo guhindura uko utekereza, imitekerereze myiza ugenda ugira igenda igabanya amakosa ugenda ukora cyangwa se ibibi ugenda ukora. Niba nakurikiye neza uko wavuze, ushatse kuvuga ko agakiza tukabona rimwe biba birangiye, once saved always saved. Uko nukuri nubwo wenda abantu bobigiraho impaka cyane, ariko icyo tubibaza aho ngaho ni ukuvuga ngo gukizwa. Ni ukuvuga ubu ngubu biri right ko mvuga ngo narakijijwe, cyangwa biri right ko mvuga ngo ndakizwa, nduwakijwe cyangwa ndumukizwa? Ni ikihe kiri correct? Ndagusubiza nkoresheje buno buryo. Ni ukuvuga ngo gukizwa, agakiza gafite parts novuga ko ari reka mvuge ko ari 3. Yego. Ariko 0 part navuga ko ari umuntu udakijijwe, utazi Imana. Yego, udakijijwe, udakijijwe yani. Yes. Iyo nayita 0 part. Noneho part ya mbere ni umuntu wumvise ubutumwa yamara akizera. Ndashaka kubanza gusoma rino jambo aho dukomora ibintu byinshi. Abaroma igice cya 10 n'umurongo wa 17. Kwizera bizanwa no kumva. Yego, oranahazi. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umuntu yizera, dabora agomba kubanza kugira gute? Kumva. Ukabona noneho wumvise iki? Uko ijambo ryavuze hano riravuga kuko kwizera guheshwa no kumva, kumva nako kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ni ukuvuga ngo kumva naho ushobora kumva byinshi, ariko kwizera nyakuri ni ukumva ijambo rya Kristo, warangiza ukaryemera, ukaryizera, ukaryakira, ugakizwa. Noneho iyo ukijijwe, iyo pati ya mbere nari ngiye kuvuga niyo tugeze. Ni ukuvuga ngo iyo pati ya mbere, iyo wumvise ubutumwa bwiza, ukumva icyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba, yagikoze ku bwawe, atagikoze ku bwe, ni ukuvuga ngo ukizera uwo murimo yakoze akawurangiza, ko ari we yawukoreye, ari wo kudupfira. Nitwe twari gupfa, ariko yapfuye mu cyimbo cyacu. Ibyaha yahaniwe ku musaraba ntabyo yari yakoze, nitwe twabikoze. Noneho iyo wizeye icyo ngicyo, uhinduka umwana w'Imana. Noneho aho ni nk'umwana uvutse. Iyo umaze kuvuka rero, uri uruhinja cyangwa se uri umwana mutoya, ugomba utangiye urugendo rwo kugira gute? Rwo kugenda ukomeza kurya ijambo ry'Imana, wiga ijambo ry'Imana, ugenda urerwa, ugenda ukura nyine mu mwuka. Noneho iyo pati ya mbere yo kwizera yabaye mu mwanya mutoya wizeye ubutumwa bwiza. Wibuke cya gisambo ku musaraba, Yesu abambanywe na bisambo 2. Kirya yabwiye ngo mu kanya gato turabana nawe muri paradiso. Ni ukuvuga ngo ya segonde kizereyemo, yarabwiye iwabo ati twebwe twazize ibyaha byacu, ariko uyu nguyu utacaha yazize. Ni ukuvuga ngo iriya ni sayini y'uko uriya muntu yari yizeye. Yesu ahita amubwira ngo mu kanya gato turabana nawe muri paradiso. Ni ukuvuga ngo isegonde wizereyemo ijambo rya Kristo,
ubaye umwana w'Imana, ubukijijwe burundu. Ndahita ngusomera 70 ndabanza nkomeze izo pati zibiri. Nako ngira ngo dukomeze tubanze twumviye imwe tuje ku ya kabiri. Iyo pati ya mbere kuko iyo ngiyo nta kibazo. Iyo pati ya mbere ikorwa rero mu mwanya mutoya. Biba birangiye ubaye umwana w'Imana, uvutse ubwa kabiri. Kuko kuvuka ubwa kabiri banza tubwire ya kabiri mbone kubaza ikibazo ndi bubaza. No iya mbere uvutsa ubwa kabiri ukizera no kuvuka. Kandi niki kikuzaye? Uzawe n'ijambo ry'Imana cyangwa uzawe nico wumvise ijambo rya Kristo, urizeye ubaye umwana w'Imana. None utangiye intambwe ya kabiri, pati ya kabiri yo gukura rero nk'umwana w'Imana. Handi mu gukura urakuzwa niki? Urabona natwe mu mubiri busanzwe twakujijwe ni novuga ko twakujijwe n'imirire. Imirire kunywa, kwigishwa, kuryama, kuruhuka, ibintu nk'ibyo byose. Harimo ibintu byinshi byatureze kugira ngo tubashe gukura tube tungana gutya. Ni ukuvuga ngo rero n'umwana w'Imana wavutse mu ijambo ry'Imana cyangwa se wavutse ubwa kabiri, hari bigomba kumukuza. Izoze niki? Ni ijambo ry'Imana. Reka nsome rino jambo naryo kuko naryo bihuye neza niyo pati ya kabiri nari ngiye mvuze. Ubwo tubonye kuvuka niyo pati ya mbere, niyo pati ya mbere. Iya kabiri ni ugukura. Ijambo ngiye gusoma ni rijanye no gukura. Petero wa mbere igice ca kabiri, reka ndebe mumere nk'impinja zivutse. Petero wa mbere igice ca kabiri n'umurongo wa kabiri. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Hano wakwibaza aka gakiza kavuzwe nakahe? Mu by'ukuri biragaragara ko abangaba Petero hayandikira n'abantu bizeye, n'abana b'Imana, nuko n'itorero. Ni ukuvuga ngo abangaba ko barabwirwa uburyo bakwiye gukura bakagera ku gakiza. Ako gakiza baba bashaka kugeraho si karya ka mbere babonye muri ya segonde bizereyemo, ahubwo ni urwego rw'agakiza bagenda bageramo mu buryo barimo baragenda bakura. Aho bivuze ko hari zo basabwa gukora kugira ngo bakagereho. Bagomba gukora ibyo Petero kugira ngo ukure ugomba kwiga ijambo ry'Imana, ugomba kwigisha ijambo ry'Imana, ugomba kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe gukura. Noneho iyo turimo twiga hano mu gice cya kabiri cy'agakiza, ni ukuvuga ngo umuntu uko agenda ahishurirwa Imana cyangwa agenda yumva Imana, ni kuzuhura n'ibintu byaha mu isi bigoye biruhije, biza bigira nk'imbaraga nkeya kubera kwizera ufite. Ni ukuvuga ngo iyo kwizera kw'abana b'Imana kuri hejuru gufite imbaraga, ibibazo baba barimo biza bishaka nko kugira imbaraga nkeya cyangwa influence. Noneho urabona iyo kwizera kwazamutse, ubwoba bw'umuntu buza bubasha kugabanuka. Noneho ubwoba bwashaka nko kwiterura no kuba bwinshi mu muntu no gutinya, kwizera ugashaka nkaho wakugenda kugabanuka, kugasubira hasi. Ni ukuvuga ngo aho ngaho naho ni ikibazo gikomeye. Nk'abana b'Imana dukwiye kurya ijambo ry'Imana, nimba navuga ngo bingana nuko tuza turya iby'ubuzima busanzwe, ariko mu buryo bwiza bwo kubivuga navuga ko dukwiye kurya ijambo ry'Imana gusumba uburyo turya iby'ubuzima busanzwe. Ushatse kuvuga rero ko ijambo ry'Imana ryo ryongera kwizera. Ijambo ry'Imana rero niryo ribasha kudukuza, niryo ribasha kudukomeza. Naho masengesho, indirimbo no kuramya n'ibiki byo bicontribute. Aho ngaho rero naho uba winjiye mu kindi kintu, kuko niba uvuze gusenga ukavuga n'ibindi bindi, hari igihe urabona ibyo si ibyo kurya, ibyo ni ibyo kurya. Ariko uvuze ngo kurya ijambo ry'Imana no kwiga ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana sindishize ku ruhande, nturishize ku ruhande, niyo main. Ariko noneho no gusenga kuravuga ngo kubemo n'iki kindi nyine ibindi bikorwa byose by'umwuka. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose by'umwuka, urugero jewe natanga, uri ijambo ry'Imana ukaba mu ijambo ry'Imana ukarirya, ayaho tuhavuga ngo mwifuza amata adafunguye, ni ijambo ry'Imana iry'ukuri. Iyo tuririye niho tugira imbaraga. Ariko kandi no gusenga, wosenga, urabona ufashe gusenga, hari igihe tuba tubwira ngo dusenge, ariko woba nkubaza umuntu, yewe ngahe dusengera iki? Aho ngaho ushobora kumenya amasengesho agiye gusengwa, nimba aragenda yuzuzanya na kwa kugenda dukura mu ijambo ry'Imana.
cyangwa niba cyangwa nimba ari amasengesho atandukanye na cya kindi twashakaga. Kuko abantu bose ubu nyine novuga ngo abantu bizeye n'abatizeye bose baza basenga nabavuze bitari byo. Ndabizi tubwire. Hoya biragaragara ko abantu bose baza basenga. Abantu bose baza basenga. Ariko se noneho basenga ugutandukanye no prayer nayahe masengesho abantu basenga. Nukuvuga ngo amasengesho nayo ushatse kuvuga hari ijambo rivuga ngo kurya ijambo biduhesha uburyo bwo gusenga. Hari ukurya ijambo ukaba naryo warirya mu buryo butari mu buryo bufunguye. Ukwiye kurya ijambo ry'Imana riri pure, riri solid, kugira ngo ubashe kugira afya nziza ukwiye kurya ibiryo bifite intungamubiri. N'ijambo ry'Imana hari igihe ushobora kurirya ariko noneho nturiryane ukuri kwaryo, ugashaka kurirya uhaye ushiramo beliefs zawe cyangwa se imyizerere idakomoka ku kuri. Aho ngaho uba wariye nabi. Tubigereranye n'ibyo kurya bisanzwe. Yego. Ijambo ry'Imana rigeranwa n'umutsima. Yego. Ndashaka ngo noneho ushaka nko kurya urwanga. Ushobora kurya agapfa. Ushobora kurya ikintu kitari cyiza. Noneho kikagutera ikibazo. Ariko wariye neza, wagaragara neza. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana naryo kurirya hari uburyo bwo kurirya si ugupfa kurya gusa. Kwiga ijambo ry'Imana hari uburyo nyakuri bwo kuryiga. Ntago ari ukuryiga uko bishakiye. Iyo ririye nabi nanone wowe ni gute umuntu yorya ijambo nabi? Ni ugusoma ijambo ry'Imana cyangwa kwiga ijambo ry'Imana turyige mu kuri kwaryo. Swat ijambo rivugwa ko riravugwa ariko rifite context cyangwa se rifite meaning yaryo. Noneho wewe tugendere muri ya context ya rya jambo ugahita ushiramo uko wumva ibitekerezo byawe. Ni ukuvuga ngo aho ngaho iyo ugiye gutyo ni ukuvuga ngo ubupoteye. N'ubu nyine dufite ibintu bikomeye cyane yuko n'uwayobse ayobera no muri Bibiliya. No reka tuje ku ya gatatu kugira ngo mpite nkubaza ibibazo byanje. Level ya gatatu nari nkihaya mvuga iyo pati ya kabiri. Dukwiye kurya ijambo ry'Imana rikadukuza rikatugeza ku gakiza. Iyo twari ijambo ry'Imana neza tugira amagara meza. Tugira amagara meza mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa kiroho. Tugakomera tukagira imbaraga, tugakura. Watubwira nk'ibintu bitatu biranga umuntu wakuze ukomeye kiroho? Arangwa n'iki? Umuntu jewe ico navuga gikomeye wari ijambo ry'ukuri. Umuntu wari ijambo ry'Imana ry'ukuri. Kandi akarirya ku kigero ku rugero rukwiriye. Mu rugero rukwiriye kandi no mu buryo bwiza. Ndahamya ko uwo muntu ashobora kugira amahoro. Amahoro uvuga amahoro yo mu buryo bw'ubumana, peace of the heart cyangwa se peace of the mind. Ushobora kugira amahoro muri wewe. Rira jambo rivuga ngo kiranga aba munyamahoro. Ni ukuvuga ngo iyo wakuze wari ijambo ry'Imana neza urangwa n'amahoro. Rya jambo rivuga mu Baroma igice cya 5. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Dufite amahoro ku Mana. Ni ukuvuga ngo icya kabiri umuntu wari ijambo ry'Imana neza ashobora kugaragara ari umuntu ufite urukundo. Abo munyarukundo arangwa n'urukundo. Cyo ni cya gatatu. Uwo muntu kandi ashobora kurangwa n'ibyiringiro. Ibyiringiro bitandukanye n'iya mbere yo kugira amahoro n'Imana. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro cyangwa se hope ni ukwizera ko ejo hawe ari heza. Ubwo bije muri dufite amahoro, peace, love and hope. Ibyo ko ari bitatu. Umuntu wari ijambo ry'Imana ibyo bintu byamugaragaraho. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atari ijambo ry'Imana neza ashobora kubura ibyiringiro agashika intege. Ariko waririye ni ukuvuga ngo asubizwamo imbaraga akagira ibyiringiro kandi ibyo byiringiro agahora avuga ngo ejo hanje ni heza. Uvuga ngo iyo tubona abantu baganya abarira abagira gute akenshi nuko baba badafite batarari ijambo uko bikwiriye. Urabona tuvuze ngo abantu ubwo mvuze ababura ibyiringiro, tuvuze abafite ibyiringiro zabo babishingira bishingiye ku bigaragara gusa. Iyo bidaha ibyiringiro bikabura. Reka nguhe nk'urugero kugira ngo byumvikane.
kukubwira ngo kanaka arakijijwe n'umwana w'Imana, ariko bakakubwira ngo wa muntu nima nkoresha yakoze suicide, ushobora kumva ko uwo muntu yarakijijwe ariko yahuye n'insanganya n'ibibazo byatumye akora icyo mbikubwiriye. Mvuze ngo abantu bafite gucika intege no kunanirwa ngo byatewe n'ijambo ry'Imana kutarigira, aho twaba tubaye accurate, kuko ushobora nawe kurirya, nubwo mpamvuga ngo waririye ufite ibyiringiro, ariko nubwo ufite ibyo byiringiro si uko biri 100% mu buryo utohura n'ibintu ngo biguce intege cyangwa se ube wakwibaza ngo se biragenda gute. Ariko icyo navuga ni uko wari ijambo ry'Imana n'utari ijambo ry'Imana bashobora gutandukana. Bombi bohura n'ibibazo bihuye cyangwa se bimwe bakadiringa, ariko mu buryo bwo kuzifatamwo bigatandukana bitewe n'ijambo ry'Imana bafite. Uwaremererwa cyane n'uwambaye ubusa utarari ijambo ry'Imana, ariko wari ijambo ry'Imana hari resistance cyangwa se hari ugukomera no guhumurika yabasha guhabwa. Hanyuma tuje ku ya gatatu rero, icya gatatu rero icyo singitindaho, agakiza k'igice cya gatatu ni uburyo twamburwa uyu mubiri twambaye, aricyo Bibiliya izayita ngo ni ugucungurwa kw'imibiri. Iyo twambuwe uno mubiri ntituzongera kandi kubabara, ntituzongera gucika intege, ntituzongera kandi reka nabivuge gutya, ntituzongera gukora amakosa cyangwa ibyaha n'ibyaha, tuzita ibyaha, ntituzongera gukora ibyaha. Nubwo akumvuze gutyo, ubu uravuze gago nubwo tumeze gutya tukishamba mubiri kubikora, no kubaza nanje kukijijwe umaze imyaka 50 warakijijwe ntacaho uzukora icyaha. Noneho rero naho ibintu biza bigera ugasanga abantu ntibari kumva ibintu kuko bigomba kumva. Ni ukuvuga ngo rero iyo twambuwe no mubiri ntituzongera kubabara, ntituzongera gukora ibyaha. Ariko ubu ngubu turabikora. Ubu nyine rero twambaye umubiri, twavutse ubwa kabiri, turimo turakura, turarya ijambo ry'Imana, ariko iyo twirebye turarakara. Ndashaka kubaza aho ngaho rero, none ibyo byaha ibi dukora ubu nta ngaruka bidufiteho? Ni ukuvuga ngo icyaha cyose kigira ingaruka. Ubu nyine nimba warakaye, nese kurakara kose ni icyaha? Buri burakari bwose umuntu arakara aba ari icyaha? Ni kubuhe burakari wovuga ko ni kubuhe burakari wovuga bwiza bubaho? Ndabashije kugira ngo tumenye ko abantu bose barakara bamenye ko bakora icyaha, cyangwa se tumenye ko hari abarakara ariko ntibakora icyaha. Ni ukuvuga ngo twavuze icyaha cyo kwizera no kutizera cya belief, noneho n'icyaha cya behavior. Ni ukuvuga ngo uwabyawe n'Imana ashobora kurakara. Nimba yarakaye, ushatse kuvuga ko bidashoboka ko wizeye atorakara? Yorakara. Aho nibyo navuze, se kurakara kose ni icyaha? Oya, kurakara kose si icyaha. Si byiza. Ndakaye uburakari bwo kuvuga, tuvuge umuntu ari kwigisha abantu banje inyigisho z'ibinyoma, wamara ukarakara, nkarakara nkagira ifuhe nyine. None se aho ngaho niyo mpamvu mvuga ngo twavuga ko kurakara kose ari icyaha. Nibyo nanjye nakubaje turasubiza. Ni ukuvuga ngo nimbuga izifuhe ry'iciza hari ikosa wakoze? Nijo msubiza dusubiza. Hoye ndakosa wakoze. Ni ukuvuga ngo rero icyo je nari mvugiye yuko uwizeye ashobora kugaragurwaho n'amakosa. Ubu mvuze ngo uwizeye nta kosa yokora cyangwa se nta cyaha yokora, koko namamvuze ukuri nawe bishire mu nyurabwenge wumva. Aho ndazitanza kukubaza narindi kukubaza, twari twahereye kuvuga ngo agakiza. Ese iyo umuntu akishijwe ni for life cyangwa umuntu ashobora kubura agakiza along the way? Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu akishijwe binyuze mu kwizera, ukabubyawe n'Imana, ukabukuwe mu rupfu, ukabugeze mu bugingo, kurumva hari ikindi kintu
cohindura gutyo. umva hari ukuntu hano Paulo yanditse mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 havuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu ariko kuri twe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Yego. Kuri twe bagira gute? Abakizwa. Ntabwo yavuze bakijijwe. Abakizwa. Bivuze ngo ni present tense. Present tense. Biri mu Kinyarwanda bavyita ni mu ndagi hese nzi mu Kinyamurenge uko twozita. Nuvuga ngo ni ikintu kiri muri process kikomeza. Ariho ngaruka kuri cya kibazo se umuntu akizwa rimwe cyangwa duhora dukizwa. Niho nanje nashubije koresheje ile illustration y'ibintu bitatu. Ni ukuvuga ngo dukizwa rimwe. Kuvuka bwa kabiri twabyawe n'Imana. Noneho urugendo rwa kabiri igice cya kabiri ni ukugenda dukura. Ariko dukura twavutse. Kiriya gice cyo kwamburwa umubiri nacyo kibaho tujuru ari uko twavutse hari. Ni ukuvuga ngo rero gukizwa ni rimwe si kabiri. Uwakijijwe n'ufite agakiza hari ikibazo nyine kiza gishaka kugora. Ese uwakijijwe yo kongera gutakaza agakiza? Ico ni kibazo. Nico kibazo ndi kukubaza. Nkeneye ngo tukibonera umuti, tukivugutira umuti ugenda ukidusubije. Reka nsome. Naza ngusomere hano umurongo. Wari wamaze kudusubira. Wo gusupportinga seki. Waho tukeneye kudusobanurira. Jewe naringiye gusubiza ese uwakijijwe ufite agakiza ashobora kugatakaza. Wari wavuze ngo hoye. Tibishoboka. Naringiye gusoma icyanditswe jewe. Reka manza ngusomere kugira ngo usome ico kize kuko ngiki ukuntu gisounding kishaka kuvuga nkaho bishoboka. Ngaho hasome. Haravuga ngo ni muri ndasoma 200. Ni muri Yohana 15 umurongo wa 6. Yohana 15 umurongo wa 6. Aha ni Yesu arimo arabwira abigishwa biwe. Aravuga ngo umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Naho nga uwo ni uwa mbere. Ubwo naze gusoma uwa 5 kugira ngo bidatinda. Ndaza gusoma undi murongo muri Yakobo umurongo wa nyuma w'ico gitabo muri Makeya. Niba ntibeshe Yakobo igice cya kangahe? Igice cya 5. Hashatse kuvuga reka mpasome. Haravuga ngo igice cya 5 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 20. Haravuga ngo mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu kandi azatwikira ibyaha byinshi. Ahanga ari kubwira itorero ari kubabwira bafashanye. Icyongereza kibizana neza ga mwene so natana uzamugaruye kugira ngo umukiziki umuriro. Dusobanuye urumva izo ngiso bitavuga nkaho ari abantu bahoze muri Yesu. Ndashaka gusubira muri Yohana igice cya 15. Icyo mpashaka kuvuga kubijanye n'uwakiriye agakiza ntabwo ashobora kugatakaza. Ariko ibi byanditswe utanze shobora gutekereza wenda ko ari bigaragaza ko umuntu yagatakaje. Niturangiza nje ndaza gusoma ibindi nabyo biza kwerekana ko ufite agakiza togatakaza. Dusubiye hano muri Yohana igice cya 15 n'umurongo wa kangahe? Wa 6. Yesu yavugaga ko ari we muzabibu ukuri. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo utaguma kuri nje ajugunywa kure akuma nk'ishami. Amashami nkayo barayasakuma bakayashira mu muriro agakongoka. Ni ukuvuga ngo iyo dusobanura ijambo ry'Imana dukwiye gukoresha context yego cyangwa se ikigenderewe muri rya jambo. Urebye hano Yesu abantu aha yavuga ngo nije muzabibu ukuri kandi data niwe uwuhingira.
ishami ryose ryo muri nje ritera imbuto arivanaho, naho iryera ryose ararikaragira ngo ribe risukuye rirusheho kurumbuka cyangwa se kwera imbuto nyinshi. Yego, mu by'ukuri rino jambo icyo rihari rishaka kuvuga, ahantu tubonye umuriro no guhwanyurwa, wotekereza ko ari umuntu wizeye Imana yasaga akiza nyine iramutaye, ariko siko bimeze. Dusobanurire twumve uko bimeze. Ni ukuvuga ngo umuntu ko turabwirwa ngo tugume kuri Kristo cyangwa se tugume kuri Yesu kugira ngo tubashe kwera imbuto. Yego, kuko nitumuvaho titubasha kwera imbuto. Ni ukuvuga ngo kwera imbuto kwacu nuko turi kuri Kristo. Yego, nitumukurwaho nitumuvaho, hano ntavuga ngo nitumukurwaho, nitumuvaho. Yego, uko kumuvaho ntabwo ari ugutakaza agakiza. Ni ukuvuga ngo uko kumuvaho kuvuga cyangwa se kuja ahandi ntugume muri we. Ushobora kuba wizeye uyu munsi, wemera ko icyo Kristo yakoze ari cyo cyaguhesheje agakiza, ari cyo cyaguhesheje kuba umwana w'Imana, ari nacyo kigukuza. Noneho wageraho muri rwa rugendo rw'igice cya kabiri, ugadohoka kuri icyo wemeye cyangwa se wizeye, ugashaka imbaraga kandi uzishakiye ahandi udakomeje kuguma muri Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye ahandi niho Bibiliya ivuga ngo ishami ryose ritera imbuto. Iryo ni iryiye, ni ritakiri muri Kristo. Utareka muri Kristo se ufite agakiza kiwe. Ni ukuvuga ngo uwavutse ubwa kabiri nta kuva muri we, ariko ushobora iyo uvuyemo, ni ukuvuga ngo ntiwovamo. Ahangaho umwanditsi aha yavuga karavuga yuko ushobora guhagarara ahandi hantu ugashaka gukura cyangwa se ugashaka kwera imbuto unyuze mu zindi nzira, muri self. Ingaruka ni izihe? Ni ukuvuga ngo rero iyo ugize ingaruka ugira, ushobora kugira ingaruka zo kudakura, warangiza kudakura ukuma ukajugunywa kuma. Reka nguheze urugero rwiza. Ubu nyine ushobora kuba wemera ubutumwa bwiza, noneho warangiza ukaburekera aho ngaho ntukomeze gukurira muri bwo, ukabuza ubuntu bw'Imana uyu munsi. Warangiza ugahagarara ukareka kwiga, ukareka gukomeza gukurira muri bwa buntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo nimba uretse ugahagarika gukurira muri bwa buntu bw'Imana, uragenda ahandi hantu, ariko ntiwavuye mu Mana. Ni ukuri woba habiri se? Oya, ntiwoba habiri. Ni ukuvuga ngo umwana wawe n'uwawe, ariko se ntashobora kwirevorota akava ku mubyeyi akaja kuba ahandi hantu yishakira no kubaho mu buzima bwiwe. Wibuke twebwe rero ntituri abana b'Imana, twaradobuswe. Nuvuga ngo umwana wawe uje muri context y'umwadoptano, oya ko ndavuga umwana wawe bwite. Ni ukuvuga nuje gutanga rero umwana w'Imana n'umwana wanje bwite ntibihura. Oya biraza turi abana b'Imana by adoption, ariko abana bacu turabibyara ni biologically. Kuvuka ubwa kabiri, none ndagira ngo ukoreshe umwana na adopts hasi. Jewe ndashaka gukoresha umwana wawe bwite, ntibihura rero. Banza reke nsobanura uko mushatse nje kuvuga. Ni ukuvuga ngo uyu mwanditsi cyo havuga hano muri Yohana, ni ukuvuga ngo ko turabwirwa ngo tugume kuri Yesu kugira ngo tubashe kwera imbuto. Ariko nimba tumuvuyeho titubasha kwera imbuto. Kwa kumuvaho twamuvuyeho, uwo muvaho si ugutakaza agakiza. Ni ukuvuga ngo iyo wavutse ubwa kabiri, tukomeze gukuzwa na kiriya cyakuzaye cyangwa se ngo urerwe na rya jambo ry'Imana, ushobora kuja mu bindi. Noneho waja mu bindi bitari gukurira muri rya jambo ry'Imana, niho ushobora niko kuma kuvugwa. Reka gutabwa mu muriro ntabwo ari ugutabwa muri Gehinomu. Ni ukuvuga ngo ushobora kwikura muri ya nzira y'ukuri cyangwa se muri kwa gukurira muri rya jambo ry'Imana, ukashaka gukurira ahandi hantu. Noneho harya ugiye handi hatari muri Yesu, ukaja gukurira ahandi, ugasanga wasubiye mu isi, wagiye mu byaha, wamara kuja mu byaha,
ingaruka zikakugaragara. Ingaruka ni izihe? Ingaruka irenze izindi ni izihe yo kuba muri ubwo buzima? Iyo ngaruka yo kuba muri bwa buzima nuko wavuye ku ishami cyangwa se ku giti nyirizina cyagufashaga ngo ubashe kwera imbuto no gukura. None se iyo Paulo yandikiye Timoteyo akavuga ngiye kugurira akavuga ngo aba bantu bampamisha bandamisha iminwa yabo ariko imitima yabikamba ntibihuye n'ico. Oya ntibihuye. Nukuvuga ngo abo ngabo n'abapagani n'abatizera. Reka ngusomere umurongo hano haravuga ngo kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo aho ni mu Baheburayo bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera bagasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa bakavamo ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Urabisobanura gute? Kiriya sinzi ko cyumvikanye cyo muri Yohana. Birajana n'ibi ngibi byo muri Baheburayo, aha ni mu Baheburayo igice cya kangahe? Igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 6. Muvandimwe, nushaka gusobanura rino jambo uzohere mu gice cya 5 n'umurongo wa 11 kugira ngo ufate context. Jewe ngiye kuhasoma. Haravuga ngo reka mpite masoma ndahari. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri. Komeza. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kuramirwa ibyo kurya bikomeye. Aho umurongo wa 14 12 aravuga ariko ibyo kurya bikomeye. Umurongo wa 13 uvuga gute? Kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. 14 ariko ibyo kurya bikomeye n'iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Context yari yajambuye kubivuga mu magambo makeya. Aba ni Abaheburayo bumvise ubutumwa bwiza, bari barizeye Umwami Yesu, bari baravuye muri Judaism, bahura n'itotezo yuko bizeye ubutumwa bwiza. Kubera ryatotezwa bagashaka gusubira muri Judaism kandi uyu mwanditsi w'Abaheburayo akazahugura abaheburayo ababwira ngo bakwiye gukura. Kandi wibuke ko igice cya 2 twavuze ari cyo gukura. Ni ukuvuga ngo niyo haza guhuza rino jambo riri mu gice cya 6 umurongo wa 4 no kugeza ku wa 5. Ariko havuze ngo ni ukuvuga ngo uwabisogongeye akabivamo ntibishoboka. Niho mba nshaka kugira ngo ngere kandi ndakubaza ikibazo uragisubiza nawe. Umurongo wa 4 kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umuco bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa bakavamo, tibishoboka kongera kubahindura basha ngo bihane kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakwihana. Yego, noneho dore uko bimeze. Tuwashaka kuvuga ko wabyawe n'Imana cyangwa se wavutse ubwa kabiri ufite agakiza ashobora kugatakaza. Aha ngaha bano Baheburayo bahababwirwa hano ko barabwirwa hejuru yo gukura. Wibuka hariya murongo wa 5:11 bavuze kuko iminsi bamaze bakijijwe bari bakwiye kuba ari abigisha bigisha ijambo ry'Imana, ariko baracyari abo kuramizwa amata ntibaraca kenge. Kuko nimba bahabamwe amata
ntibaraca akenge, ariko abarya ibiryo bikomeye ni abakuze ko barabwirwa gukura. ni ukuvuga ngo rino jambo rivuga ngo abamaze kumurikirwa barangiza bakagwa bakabivamo ntibakongera guhindurwa basha. nakubaza noneho wewe nimba uhawe ushaka kuvuga ngo ko agakiza uwo gafite ashobora kugatakaza, noneho uno murongo ushingiyeho kurabona ko yogasubirana. Bibiliya yahakanye ko uwagatakaje atogasubirana. ni ukuvuga birashoboka rero kugatakaza. oya yinti bishoboka kugatakaza. abangaba bari hano ko barabwira ko abamaze kuvirwa n'umuco bakabivamo. ni ukuvuga ngo uko bahababwirwa ko barabwirwa ngo mwebwe mwemeye Yesu Kristo, kuvuga ngo mwange kiriya gitambo cyabakijije mwongere musubire muri judaism, nta kindi kintu cyo kongera kubakiza. oya siko havuze none ntihavuga ngo ntibishoboka kuko wamaze kuvirwa n'umuco yarangiza akarabura n'impano y'Imana akabivamwo cyo hahakana ko baha batanga impossibility ko bidashoboka kongera kandi guhindurwa musha. Tibishoboka. Icyo bahaya babwirwa bano bahebura. Aho reka mpita ngusomera undi murongo hano ku aho ntituraharangiza. Icyo bano bahaya babwirwa ko barabwirwa ngo bakomeze bemere iki gitambo cya Kristo. Naho nibanga igitambo cya Kristo bakashaka kuja muri judaism nta kindi kintu cyo bakiza. Ariko abantu bazafata no murongo bakawufata ko hari umuntu watakaje agakiza. Uwagatakaje nimba yagatakaje ariko bishatse kuvuga tiyo gasubirana. Niko no murongo hayo. Ariko reka none mpita ngusomera hano uza kunganira aho ngaho. Ahandi havuga gutakaza agakiza. Reka twanza tubijemo hano gatoya ubwo ngubwo abantu baraza kutubwira. Umuntu wese context wabyawe n'Imana ntakora ibyaha. Aho ni muri Yohana. Yohana wa mbere ibice 3:9. Kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Ibi birashoboka bwana pastor? Ibyo nabyo no bisubiza koresheje ubu buryo bwo gusobanura umuntu. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Agizwe na body, akagirwa na soul, akagirwa na spirit. Yego. No kuvuga ngo body ni umubiri usanzwe. Yego. No kuvuga ngo muri soul habamwe iki niki. Muri abantu bize namwe. Harimo ubushake, hakabamwo na emotion, amarangamutima cyangwa imbamutima sinzi niba n'amadecision. Ni ukuvuga ngo muri spirit hakabamwe iki. Ni ukuvuga ngo icyo nari nkoresheje bino bintu bitatu. Umuntu gukizwa uwabyawe n'Imana ntabasha gukora icyaha. Siko ijambo ryavuze. Ni ukuvuga ngo ya belief sin twavuze mbere. Uwayikiza akabyarwa n'Imana ntibishoboka ko yokongera kandi gukora icyaha. Ariko iyo pati yayivugirwamo ko haravugirwa muri pati ya spirit. Ntabwo ari body, nta nubwo ari soul. Ntabwo ari soul. Niko biriya jambo ko riravugirwa muri spirit. None ninde ukora icyaha? Ninde ukora icyaha? Icyaha gituruka he? Uwabyawe n'Imana ntakora icyaha. Siko ijambo rivuga. Niko ijambo ryavuze. Ubwo ukora icyaha ntiyabyawe n'Imana. Ukora icyaha? Ko twari twamaze kubona ko wakwibaza ngo se uwabyawe n'Imana ntakora icyaha. Noneho gutarabyawe nayo akora icyaha. None uwabyawe n'Imana udakora icyaha ni hariya muri spirit, ni muri belief sin. None ntitwamaze kubona ko kandi twabonye ko nubwo dukijijwe turacakora ibyaha. Ariko ibyaha tuwadukora ko turakora behavior sin, ntabwo turi gukora belief sin. Behavior sin zivahe? Ni ukuvuga ngo behavior sin aho ziva zizanwa nande? Nakubwira ko ubu nyine urakijijwe, ariko wotanga impamvu ituma ukora amakosa cyangwa ukora icyaha. Impamvu niyo turi kukubaza ngo tuyimenye. Turi hano kwiga. Ubu nkubwiye ngo wabyawe n'Imana ntakora icyaha, wumvire pati biri kuvugirwamo. Ni ukuvuga ngo
umubiri dufite ariyo body iri weak, ni inyantege nkeya. Ni ukuvuga ngo tuvuze ngo ntabwo tubasha gukora icyaha twarabaye abana b'Imana, iyi belief sin, iyi ngi behavior sin, twaba tubeshe. Ariko ibyaha abantu bakora biva mu ntege nke zabo. So kubera impamvu z'ikirere burije tugiye gusubika aha nyine gutyo twama dukomerezaho, ariko icyo ibibazo ko biramanuka gutyo turasubika. Nsomye rino jambo ryo muri Yohana igice cya 10 our time umurongo wa 27. Intama zanje zumva ijwi ryanje, nanje ndazizi kandi zirankurikira, ziha ubugingo buhoraho, ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanje. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data. Icyo nshatse gushimangira, ugisoma uwo murongo nari mfite kuwugusomera aho ngaho, tuvuze ntawe ushobora kuzivuvunura, kuzikura cyangwa kuzishamura. Niko icyongereza kivuga, kuzishamura cyangwa kuzishamura. Iyo ni assurance y'agakiza ugafite, ntashobora kugatanga. Ariko birashoboka ko njewe ubwanje no kwikuramo. Wo kwikuramo mbishatse. Reka nkubwire, agakiza wihaye wewe wogatakaza, ariko agakiza Yesu yaguhaye ikamba se ntakakiriye. Wampaye impano y'ikaramu, sinyifite. Urayifite. Ejo nyifashe nkayikaburira, noba nkiyifite. Iyo ni ikaramu no kwandika se. Iyo ni ikaramu wayikoresheje nk'urugero rw'agakiza. None twavuze ngo agakiza ni ukuvuka, ni ukuzagwa n'Imana. None se umwana yabyaye yokongera kandi akabakiza. Iyo usomye mu Befeso igice cya mbere, igice cya mbere mu Befeso, uburyo tubona agakiza, it is by adoption. Niyo mpamvu Imana ifite umwana umwe, dushushanywa nawe as adopted children, ariko dushobora kuvamo. None se unyadopts, ejo nkavuga singishaka umbera umubyeyi, my friend, wongumaho. Agakiza tuvuga, navuze dutangira na agakiza k'Imana. Reka dusubikira, tuzatangirira ushingiye muri iri jambo, uw'Imana ifite mu kiganza ntawo mukuramo 100%. Ariko se no kwikuramo, Imana sifata ku ngufu. Agakiza niwe wikijije, nimba ari we wikijije, ariko narakakiriye. Ese ibi nakakiriye ku ngufu? Oya, wakakiriye ari uko wizeye. Reka dusaba kunzi batuzakomereza mwandika ibitekerezo. Uno mugabo agiye kutwungura byinshi. Imana ibaho umugisha, gira ngo wenda ijambo rimwe usezera umwijima wabaye. Umwijima wabaye, ariko icyo nanishatse kuvuga, agakiza n'impano y'Imana twahawe ku buntu, nta biguzi dutanze, tukakira ari uko tumwizeye, ari uko twemeye kwakira iyo mpano twahawe. Kandi iyo mpano iyo tuyakiriye niyiteka ntituzayakukunde. Icyo nashishikariza abadukurikira, twiga ijambo ry'Imana, dusobanukirwe ijambo ry'Imana, ribashe kudukuza. Nituryiga neza tukarimenya neza, rizagenda riduhereza ubuzima bwiza no gukura mu Mana, muri bya bice twagiye tuvuga, tubashe kugira ubuzima. Amen. Reka tugushimire cyane kubw'umwanya wawe n'ubumenyi uduhaye. Muze kuduha ibitekerezo byanyu, tuzongera tumugarure vuba cyane bidatinze niba twemereye. Uratwemereye? Bivugira imbere y'abantu, tuzabipanga uko bizagenda biboneka. Sawa. Reka tubifurize rero guhaha no kuronka no guhirwa muzo mukora byose. Witeka akomeza abagirire neza. Murakoze. Yego na murakoze.